Ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mwe mwese mukunda kandi mugakurikirana ibiganiro n'amakuru tubashikiriza ngaha. Amakuru akomeye abarebana cyane n'umutekano, ububwanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Red Tabara binyuze ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye iragaragaza ko itishimiye imikorere ya CNDD FDD. Umva, ubusuma n'ubutasi, intwaro za politike za CNDD FDD imbere y'abene gihugu byacitse intege. Ibi ni ibyatangajwe na Red Tabara mbere y'uko amatora mu gihugu cy'u Burundi y'abashingirizwa amateka ndetse n'abarongozi ba komine atangira kuri iyo tariki y'itanu ruheshi 2025. Ni mu gihe kandi Red Tabara ivuga ko amatora yo muri 2025 atari demokarasi ahubwo ari ikinamico yateguwe na CNDD FDD. Barashinja CNDD FDD gukoresha nabi inzego za leta mu gonyora batavuga rumwe nayo, kwiba amatora no kuba baragundiriye ubutegetsi. Red Tabara kandi iravuga ko yiyemeje kugobora u Burundi, aho bavuga ko bagomba gukoresha amatora y'ukuri akitabirwa na bose. Barasaba ko hajyaho ubutegetsi bushingiye ku mategeko, uburenganzira bw'isanzure, bakemera ko ibi bitabaye kuko bitazigera bemera ko bizagenda mu buryo badashaka. Ni mu gihe kandi Agathon Rwasa, umunyapolitiki ukomeye, nawe agaragaza uko ibintu bimeze. Agathon Rwasa yashinje CNDD FDD kugoreka inzira ya demokarasi, yavuze ko yakumiriwe mu matora kandi ko leta idakoresha neza gahunda yo kugira ngo ibintu bigende neza, ndetse avuga ko ikoresha urugomo imbonerakure. Yemeza ko nta mahitamo ya nyayo y'abaturage mu matora yarateganyijwe, ndetse na n'ubu ni niba uyu mugabo akigenderaho. Banywanyi, tugiye kurebera hamwe umugambi ukomeye twavumbuye wa Red Tabara ndetse na Agathon Rwasa mu gutembagaza CNDD FDD. Ibimenyetso birahari ndetse n'abakuru akomeye agaragaza ubutasi bwakozwe babwe biri kugenda bigaragara. Ni muze tubane kuri urupapuro rw'amakuru yanditseho ubutasi ndetse na politike yo ku rwego rw'ejuru iri gukinwa na Red Tabara ndetse na Agathon Rwasa, wamaze kuvutswa inshingano yari afite mu mugambwe CNL yashinze. Namwe murabizi, ni mubane natwe mu fyonde sabone, ni muze tubane natwe mu makuru mu buryo bunononsoye kandi butosoye. Reka duhere ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi gushize ku 5/2025. Binyuze kuri konti ya X yahoze yitwa Twitter, Red Tabara yavuze ko amatora yo mu Burundi yateganyijwe mu buryo butari bwo. Bagize bati, amatora atekanyijwe muri 2025 ntajyanye na demokarasi ahubwo ni ikinamico yateguwe n'umugambwe CNDD FDD. Bongerewe ko CNDD FDD ikoresha inzego za leta, ifata mu biganza batavuga rumwe nayo, ikiba amatora kugira ngo ikomeze kuramba ku butegetsi. Iyi mvugo iragaragaza ubuhangayiko bukomeye amatora asa naho muri iki gihe yabaye, ariko akagenda agaragaramo utunenge dutandukanye nk'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo CNL babivuga. Ndetse hari n'abavuga ko imbonerakure zagiye zikoreshwa nk'iturufu ikomeye mu guhohotera abadashyigikiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Mu by'ukuri burya amatora yateguwe ku ruhande rwa Red Tabara baravuga ko bwagiye burangwa n'ibikorwa bitakurikije amategeko, ayo bavuga ko ayo matora ndetse bitagendeye ku mategeko. Aho rero bavuga ko ibintu bizagiye bimera nabi, bakavuga ko kandi ari amatora yatwaye amafaranga menshi y'igihugu, aho bitangazwa ko yatwaye miliyoni zirenga 100 z'amafaranga y'u Burundi. Mugira tavuga rumwe n'ubutegetsi batangaje ko ibi ari ibintu bitameze neza, kandi bakavuga ko ibintu bishobora kuzateza ibibazo bikomeye mu gihe bizakomeza muri uyu murongo. Mu by'ukuri uburyo amatora yateguwe barabunenze mu buryo budasanzwe. Isesengura riragaragaza ko ubwo ububasha budasanzwe bwa CNDD FDD bugaragaza ko iteka rihora rigira amatora y'ukuri ritigeze rikurikizwa, ahubwo ko ibikorwa bya demokarasi nk'ubwisa
bw'isanzure bw'itangazamakuru n'uburenganzira bwo guharanira politike bitigeze byubahwa. Ubwoba bwa Red Tabara n'abandi barwanyi ba politike nka Gatorwasa buragaragaza icyemezo gikomeye ndetse no kwerekana ko bashobora gutangiza intambara ishobora kuba yaganisha CNDD-FDD mu kazi gakomeye. Mu kwezi kwa kabiri muri 2024 Red Tabara yagabye igitero ahitwa Iburinga mu ntara ya Bubanza, ikavuga ko yahitanye abasirikare b'u Burundi batandatu ndetse ikanatwika CNDD-FDD ibiro byayo biri mu bice bitandukanye. Biravugwa ko rero haguyemo abantu 9 harimo abagore bishwe ndetse n'abandi bakomeretse bagera kuri 5. Muri Kigarama 2023 Red Tabara yakoze ikindi gitero igatumba ahitwa Vugizo hafi ya Bujumbura, aho yavugaga ko yishe abantu 10 harimo abasirikare ndetse n'abapolisi, ariko leta ikavuga ko byabaye harimbuwe abantu 20 barimo abana ndetse n'abandi b'abasivili. Itsinda ry'uburenganzira bwa muntu Iteka Ligue ryashimangiye ko mu gitero cya Buringa muri 2024 abasirikari 9 hamwe n'abasivili 10 bishwe harimo abagore 7. Iyi nyandiko itanga imibare itandukanye n'iya leta nk'uko bigaragara. Uko ibitero bya Red Tabara byagiye bigaragara ko bifite ubushobozi bw'igisirikare gihamye, nubwo rero batagerageje gukora ibikorwa binini, nyamara ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwo bwabigaragaje nk'iterabwoba bishobora gutuma haba igitero cya gisirikare gikomeye, bituma umutekano w'igihugu utezwa ndetse ugenda ugaragara ko urimo impungenge zikomeye. Nkuko rero byagiye bigaragara, uko ibitero bya Red Tabara byagiye biba mu gihugu cy'u Burundi byagiye bituma barushaho kugenda bateka bamwe mu baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kugeza ubu abaturuka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyo bageze mu Burundi barakurikiranwa ndetse hakamenyekana ikibagenza ndetse na gahunda n'akazi bakora mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu Agatorwasa wamaze guhirikwa ku buyobozi bwa Seneri ndetse akaba yarakuwe no muri uyu mugambwe muri 2024, yavuze ko amatora yateguwe ari ikinamico ya CNDD-FDD ndetse ko umubare munini w'ibizakorwa ndetse bitazigera byemerwa kuko binyuranyije n'amategeko. Yagize ati ikinyuranyo gikomeye ni mu nzira z'itangazamakuru hamwe n'uburakari bw'imbonerakure. Yifuza ko habaho inama y'igihugu igamije gushyiraho systeme y'amatora ihonitse kandi irekuye, hashingiwe rero ku bizo Seni itangaza. Ariko Seni yavuze ko amatora azagenda neza, arwasaranira icyerekezo cya politike gishingiye ku nzira itari ya gisirikare, ariko azamura amagambo akaze kandi akurura abantu benshi cyane cyane mu banyagihugu ndetse n'abari hanze, by'umwihariko biganjemo abanyemari n'abanyamakuru banze kunyurwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amagambo ye yagaragaje ko gahunda ya politike mu gihugu itarenga kuri iyo mbaraga, bityo ko bishobora gukurura imyigaragambyo ikomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kuva muri 2024 kugeza ubu Red Tabara ikomeje amagambo adaciye ndetse adashyigikira CNDD-FDD, aho rero bagiye bagaragaza bimwe mu byo benshi bagaragaza ko bishobora kuvamo imanza ndetse n'imirwano ikomeye. Bamaze amajwi akomeye ya bamwe mu bavuga ku ruhande rwa Red Tabara bagiye bagaragaza ko ibi bishobora kuvamo imirwano ikomeye. Diatani byo imvugo bigaragaza bikaba byaragaragajwe ko igitero gikomeye cya Red Tabara gishobora kwibasira ndetse kigasenya byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Rwasa nawe yagiye mu buryo bwo kunganira abaturage kwirengagiza amatora, ashishikariza imiryango ndetse n'abanyamahanga kwitaba abarengana kubera politike idakwiye. Agira ati ibiganza ntabwo bishobora kuba bizakora iki gikorwa kuko byateguwe mu buryo butameze neza. Kugeza ubu ngubu hari ibimenyetso bihamya ko Red Tabara n'abagize imiryango itavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora gutegura imyigaragambyo cyangwa se ibindi bikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'u Burundi. Hari ibitero bya gisirikare ku ngoro z'abasirikare na CNDD-FDD n'ibikorwa biherekejwe n'ibikorwa bishobora kuvamo ibitero bikomeye nk'uko urwego rw'igihugu rw'u Burundi rushinzwe ubutasi bwabigaragaje. Biravuga ko Red Tabara ari gushaka kugaya ibitero ku ngoro cyase ku birindiro by'abasirikare ndetse no ku biro bya CNDD-FDD. Ni mu gihe kana amagambo ya Agatorwasa urwego rushinzwe ubutasi rushingiye kuba ibingiba bivuga ko ari ugutera ubwoba abaturage gushyigikira
bamwe mu bashaka guhirika ubutegetsi ndetse na bamwe mu bafite gahunda yo kuba baharanira demokarasi kwigaruka mu gihugu cy'u Burundi, bikavuga ko rero ashobora gutiza morale ndetse n'intege abari baragize ubwoba bagatinyuka bakinjira muri politike bakatsa umuriro ku butegetsi buriho bwa CNDD-FDD. Ni mu gihe kandi ubwo amatora yari kuba urwego rw'u Burundi rushinzwe ubutasi seneri rwari rwatangaje ko hashobora kuza kuba imyigaragambyo ndetse hakaba na hamwe hagabwa ibitero habiraga amatora. Ibiro byatumye hakazwa amategeko ndetse bafunga inzira z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi byagiye bigaragazwa mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ibiro bikaba byaragiye bitegurwa nyuma y'uko seneri itanze amakuru avuga ko hari umugambi washoboraga kuza mu gihe amatora yabaga. Ibi rero bikaba byari bishobora guteza imvururu zikomeye ndetse no kuba hari kubaho ibijyanye no kuba hari abari guhohotera abitabiriye amatora. Hari kandi guhuza politike n'igisirikare. Ni mu gihe rero CNDD ndetse na Red Tabara berekana ko bifuza ko igihugu kijya ku murongo, ariko Red Tabara ntishyigikira umugambi wa CNDD-FDD, ahubwo bakavuga ko ibyo CNDD ikora byose bigamije kugundira ubutegetsi. Red Tabara ikaba ihanganye n'imbogamizi zikomeye za politike n'iza gisirikare. Red Tabara ikaba igifite gahunda yo kuba yakongera imbaraga mu rwego rwo kugira ngo izane impinduka, ingaruka mu mutekano. Gushyamirana kwa politike bikaba bishobora gukwirakwira ndetse bikabyara intambara hagati ya Red Tabara ndetse na igihugu cy'u Burundi, mu gihe rero CNDD-FDD ikomeje gukoreshwa intwaro n'umuryango w'imbonerakure ndetse n'izindi nzego za gisirikare. Agathon Rwasa nawe yagaragaje ko ibi bibangamira amategeko mashya akumira seneri ndetse n'ubuvugizi bwa politike, bikaba rero byaragiye bigaragaza ko bishobora kongera umunyu mu magambo akarishya atangazwa na Agathon Rwasa nyuma y'uko yirukanwe muri seneri yishingiye. Benshi mu bakurikiranira hafi biba baravuga ko nawe ashobora kuzinyegeza akaba yatangiza umutwe wa gisirikare ugamije kurandura ndetse no kwirukana CNDD-FDD. Mu gihe rero benshi bavuga ko igisubizo kizava mu biganiro byimbitse bihuriwemo n'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, birimo inama y'igihugu seni yigenga, kurekurwa kw'abanyapolitike ndetse n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ibi bishobora kuba intambwe ikomeye ku ruhando rwa politike ndetse no kuzana amahoro mu gihugu, nk'uko rero byagiye bigaragazwa mu bihe bitandukanye. Intambara ya politiki iba ndende iyo igenzurwa neza. Ibitero bya Red Tabara hamwe n'imvugo zagiye zitangazwa n'uyu mutwe ndetse na Red Tabara n'icyemezo cyamaze gufatwa birasobanura neza icyo buri ruhande rushaka ndetse n'icyo rushobora gukora. Biragaragara ko Red Tabara isigaranye ijambo ryo kuba yarwana kuruta izindi nzira zose, kuko byagiye bigaragara ko bagiye bagerageza ubundi buryo ntibwigeze butanga igisubizo. Mu gihe leta ya CNDD-FDD ikomeje kuvuga ko ihamye mu buyobozi, hari ibimenyetso bifatika bigaragaza ko hari umugambi uriho n'inzego za politike n'iza gisirikare witegura kuba wagira uruhare mu gutangiza intambara yo guhindura ubutegetsi, waba urimo kuba upangirwa hanze y'u Burundi ndetse na bamwe mu Barundi bari mu gihugu, by'umwihariko abagwizatunga bagashyigikira umutwe wa gisirikare wa Red Tabara n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo Agathon Rwasa udatinya kuba ari mu gihugu cy'u Burundi ariko agatangaza amagambo akomeye. Ibitero ku basirikare ba leta n'ibigo bya CNDD-FDD biri muri bimwe ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugaragaza. Biravuga ko Red Tabara yagiye igaba ibitero byihariye ku basirikare ba leta FDNB ku ngoro za CNDD-FDD mu bihe bitandukanye ndetse no ku nzego z'iperereza. Mu Gatumba muri 2023 murabyibuka Red Tabara yagabye igitero ku modoka ya gisirikare n'ikigo cya polisi, bavuze ko icyaguyemo abasirikare 10. Iki ni igikorwa cyari kigamije kwerekana ko ubutegetsi butizewe muri iyi ntara y'umurwa mukuru. Ni mu gihe kandi muri Buringa mu kwezi kwa 2024 naho murabyibuka neza hagabwe igitero gikomeye cyane, aho Red Tabara yavuze ko yisha abasoda 6 ikangiza ibikoresho bya CNDD-FDD. Leta yavuze ko hapfuye abasivili 20, ariko Red Tabara yakanye ko nta basivili yigeze yica. Guhitamo rero ahantu iki gitero gishobora kugabwa bishobora kwerekana imbaraga zikomeye uyu mutwe ufite, kuko wambuka intera nini uvuye ku mupaka ukagaragaza ko uri mu gihugu. Ibiro bikaba bigaragaza ko umutekano
ko leta y'u Burundi gifite akazi gakomeye ko kunoza gahunda icungamo umutekano. Agathon Rwasa wahoze ari vice perezida w'inteko kaba maze igihe ashinja CNDD-FDD kwica demokarasi. Ibyo avuga ko bitagarukira gusa mu kunenga ahubwo bizerekana icyerekezo cyo gusimbura ubutegetsi binyuze mu kwigomeka kwa politike. Ni mu gihe yavuze ko amatora yabaye muri uyu mwaka wa 2025 atagenze neza. Yagize ati amatora ateganyijwe n'uburyo bwo gukomeza gushimangira ubutegetsi bw'igitugu aho umuturage nta jambo afite ahubwo akagirwa igikoresho. Iri jambo ritandukanye cyane n'imvugo zisanzwe za politike. Rwasa avuga ko CNDD-FDD itakigira uburenganzira bwo kuyobora igihugu bityo ko ishyigikira ko habaho gahunda yo guhindura ubutegetsi mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe rero gushishikariza ishyaka CNL n'abaturage kwitandukanya n'ubutegetsi bw'igihugu hari muri 2025 mu kwezi kwa gatatu. Yagize ati abanyagihugu ntibakwiye gukomeza kureberera igitugu, bagomba kugikuraho. Igihe kirageze ngo igihugu kiyoborwe n'abafite umutima. Nubwo rero avuga nabi bijyanye no gutegura intambara, amagambo ye arashishikariza abaturage kwigomeka mu buryo bugaragara bishobora gutuma imvururu zikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amagambo ya Reditabara na Agathon Rwasa yagiye agira imvugo isa naho bifite aho bihuriye, aho Reditabara yagize ati CNDD-FDD yigaruriye igihugu nko mu gihe cy'intwaro ya kera, abaturage bagomba kwigobotora binyuze mu nzira zose zishoboka. Ni mu gihe Agathon Rwasa we yagize ati umuturage afite uburenganzira bwo kwirwanaho igihe atagihabwa ijambo mu gihugu cye. Aha rero niho bahuriza ibitekerezo, bamwe bakavuga ko Reditabara ishobora kungukira mu kavuyo Agathon Rwasa ashobora guteza mu gihugu, abaturage bakigaragambya maze Reditabara igahita yinjira. Mu butumwa bwayo bwatambutse ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu 2025, Reditabara yagize ati CNDD-FDD ishyize imbere ubwicanyi, kwambura uburenganzira abaturage. Umugambi wacu ni ugusubiza ubutegetsi abaturage. Kuva muri 2023 kugeza muri 2025 Reditabara yagabye ibitero birenga 30 byose byibasira leta, aho isimbuka imisozi yo mu Bubanza, Cibitoki na Bujumbura Rirare. Ibi bitekerezo ntibigamije gutera ubwoba gusa, ahubwo bigamije gufungura inzira ya gisirikare ijya mu murwa mukuru, ndetse ibi bikaba bigaragaza ko bagiye babona imbaraga z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'intege nke bishobora korohera Reditabara kuba yakinjira mu mirwano. CNDD-FDD muri 2024 yashyizeho amategeko mashya yemerera leta gufunga abayobozi b'amashyaka batavuga rumwe nayo. Abayobozi 144 ba CNL batakaje imyanya, abandi batangiye guhunga, bamwe bajya muri Kenya, Uganda no mu Rwanda. Benshi mu bayobozi bakuru ba CNL bagaragaza ndetse bagiye bagaragaza amashusho bari kumwe n'abahoze ari abarwanyi ba Reditabara. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi gishobora kujya mu ndwano mu gihe kitayoboka inzira z'ibiganiro. CNL isa niyashyizwe ku murongo umwe na Reditabara ku buryo bamwe mu banyamuryango bayo batangiye gufatanya mu bikorwa bya politike no gukusanya inkunga yo kugura intwaro no kuba bategura ibitero bikomeye ku gihugu cy'u Burundi. Reditabara yakoze ibitero bihamye ku rwego rw'igihugu, rwasashyigikiye amagambo ndetse na bamwe mu bashaka kwigobotora ubutegetsi. Hari ubuza umugambi ya politike ndetse n'ibikorwa bya gisirikare byagiye bigaragara. Mu gihe CNDD-FDD ikomeje kuvuga ko ifite imbaraga, ibimenyetso biri ku mbuga nkoranyambaga n'amagambo ya Rwasa mu bikorwa rwa Reditabara bishobora kuba ikimenyetso cy'umugambi wungutse wo gutangiza intambara nk'uko byagiye bigaragara. Mu gihe amakimbirane hagati ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe agenda akura, hari andi makuru yaturutse mu nzego z'ubutasi bw'u Burundi agaragaza ko hari umugambi wihuse wo gutera igihugu waba utegurwa na bamwe mu bari hanze y'igihugu cy'u Burundi, ndetse bikavugwa ko uduce dushobora kwihabasirwa n'imirwano ni Kayanja, Cibitoki ndetse na Bubanza nk'uko byagaragaye mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Inzego z'ubutasi z'u Burundi, Service Nationale de Renseignement CNL, zatangaje ko zafashe raporo y'ibanga yavugaga yari ivuye mu biro bya CNDD-FDD yerekana gahunda yiswe Operation Inkingi y'umutekano. Muri iyi raporo harimo gushyiraho umutwe udasanzwe unité spéciale wo kugaba igitero cya pre-impentative ku birindiro biza CNDD-FDD ndetse no ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi
Burundi ibironi biri gutegurwa neza na Red Tabara aho iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari kandi bivugwa ko kuri ubu ngubu Red Tabara yatangiye kugenda ikusanya inkunga yaba ku Barundi bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no ku Barundi bari hanze y'u Burundi. Ni mu gihe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 inzego z'umutekano za SNL zafashe itsinda ry'abantu 12 bambaye imyenda ya gisivili ariko baje gutahurwa ko ari abasirikare bafite impapuro z'impimbano bashakaga kwinjira mu Burundi banyuze ahitwa Iruhwa mu Cibitoki. Aho rero bivugwa ko bari bafite telefoni zirimo gahunda za Red Tabara, aho bitangazwa ko harimo program ndetse na crypto amafoto y'abayobozi ba Red Tabara n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bafite amakarita y'abari ku rutonde rw'abagambanyi n'abanzi b'igihugu, bakaba rero barahise batabwa mu mvuto bajyanwa muri documentation. Ariko ibizabo kuri ubu ngubu ntibiramenyekana. Reka tube dusoreje ngaya makuru y'ubutasi, tuzayakomeza. Niba wikunze utubwire ko ushaka kumenya icyaje gukurikiraho nyuma y'uko izi ntasi za Red Tabara zifatiwe mu gihugu cy'u Burundi. Fyonda sabone cyangwa se ukore subscribe, dukomeze tubane mu nkuru zicukumbuye z'ubutasi, politike, umutekano, imibereho y'abene gihugu y'ubuzima bwa munsi. Reka dukomeze tubane mu kanya kari imbere.